Allahu Akbar, dahsyatnya tragedi ataupun insiden kebakaran yang berlaku di Putra Heights telah pun memberikan satu gambaran yang sangat menginsafkan kepada kita. Satunya, kita bersimpati kepada seluruh mangsa yang terjejas rumah mereka, kediaman mereka, kereta mereka, dan saya dipahamkan kurang lebih 237 premis dan kediaman terjejas dalam insiden ini, dan daripada jumlah tu ada 88 unit bangunan dan termasuk 78 unit rumah dan 10 premis kedai yang terbakar. Kita doakan semoga Allah SWT kurniakan kesabaran dalam hati semua mangsa dan dipermudahkan urusan. Tapi satu perkara yang sangat menginsafkan kita adalah bila kita melihat saja ledakan api ataupun letupan api yang besar itu, memberikan pada kita satu gambaran bagaimana agaknya api neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Bayangkan dia punya bahang panas dia, kalau dapat kita lihat di video ini, nampak bahang panas api tu jauh, beberapa meter jauh, tetapi dia punya bahang tu mampu mencairkan besi, mencairkan kereta-kereta yang ada ni, dan keadaan sekeliling sangat dahsyat, sangat mengerikan kita lihat. Ya Allah, ya Allah. Dan bayangkanlah, Nabi SAW sebut, Ibnu Majah meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa kata baginda Nabi, api kamu di dunia adalah 1 bahagian daripada 70 bahagian api neraka. Artinya sepanas ataupun paling panas sekalipun api di dunia ini baru 1 daripada 70 bahagian panasnya api neraka yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai balasan buruk pada mana-mana manusia yang ingkar, yang tak nak kembali kepada Allah. Maka sebab itu kita dalam hidup banyak doa-doa yang diajar oleh Rasulullah SAW dalam Quran, doa mohon perlindungan daripada azab api neraka, termasuklah Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Mari kita minta berlindung pada Allah daripada kemurkaannya dan api neraka. Hatta dalam doa makan kita pun, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Termasuk juga doa yang disebut doa sarwa jagat, doa kiri kanan, doa dunia pun nak, akhirat pun nak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Nar lagi, api lagi masa kita wirid, lepas kita astaghfirullah lepas solat tu, kemudian bacalah apa, Allahumma ajirni, kalau seorang, kalau ramai-ramai, Allahumma ajirna minan nar. Lepas subuh 7 kali, lepas maghrib 7 kali, dan di waktu-waktu bila-bila pun baca saja Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami daripada azab api neraka, ya Allah.